ایواره خوش بینرین چارپل مدیا یا برنامه پانوراما چارپل ایشه دیسه زو هفکاری خواه ماموسته زنار سوران و هر وام میوانک می تایبتی هیه امید به هورا روژه و هر چارپلچه کردستان و بلکی پیراجی ای جیهانه نکی شروع بکن میوانمه دکتر رضوان بادینیه بله دکتر رضوان بادینی تجی بخیراتی سر چابا زور سپاس سر و چابا بله پیشیه که هم دست به برنامه خوب کن ایرو 24 نیسانه که 110 سال بره نها جالی عثمانی و اتحاد ترکی و قطیامه که برانبر نتو ارمنیا و هر وقت کسو کاروان که نیزی که دویژن لگور استاتستیکا دویژن 1.5 میلیون کس هاته قتل کرن ام وی بیاری رورشت کن و هیویا نتامت و اوکید که کسو کاروان را و امین حدیثا ایجام دست به برنامه خوب کن و از جبو میوان آجید بیجم جبر که اف هفته به تایبت روژاوای کردستان اوکی بیارین گرینگ هنه تیدا جبوی مبرز دکتر رضوان بادینی که هنتو تماشاوان چارپل مدیای ناز دکه که اوه جار اولینینه گلک جار بیشتر برنامه مبونه اما بویرا روژاوای کردستان و هروها سوریه پیرا باقفن خالامه اولی اوه و پشتویجه اما درباز ببین بچن باکوری کردستان جوی باشور و روجلات کردستان حتی که وقتی ما تیر بکه املوی بن اما و ام جبو دیسا تماشاوانا دویجن بتیبنی و پرسیوان اما برنامه مجید دولمنتر ببه و جارک دن دویجن برایز دکتر رضوان بادینی تو بخیر هاتی و ام دست بید کن گلک سپاس بله دکتر بیارن های داویه براستی او که کمه خمسار دکر و اول دمکی دریج بو بحثا کنفرانسه که هنه کست بیشن کنگره بحثا وید کرن هر جاره 10 روز 15 روز 20 روز داوتن پاش و گوتن فلان وقت امی بکن وای حول دانه که روژا شمیه ها de وی کنفرانسی لدار بخن لی بتایبت بشتاری وان کنفرانسه خنج پارتی و ریخستن روشنبیر و اوکی روژاوای کردستان جدر و وکی امریکا وکی باشور کردستان وکی سیاست مدار و اوکین پرچندن کردستان و دنیای که دویواری دا اوکین چه دکی بشتار ببه و بدیتنات دوی کنفرانسی دا جبر که هنه کی گوتن هنه دوی کنفرانسی دا انجام ده چا درکبه گلک سپاس کاکی میرزا گلک سپاس جتا و کاک زنار و دیس از بخواندم کرم میوان پروگرام آخوا وکی جنابت اماجه پیکر کوملک لبویر نه رو ددن لسر هر چا پارچه کردستان و بتایبتی لروجاوا تشتن گو ملت زود البنده بو يعني بهيفيك مزن شعب ديريد كر جو روجا كي روجا كرد بقلم شكي برانياوان كاربن آماده بننا كونفرانسا كي كونغريا كي ناوي تشيد ببلا ببه اللي كرد قش آماده بن و دوكومنتا كي وقت بيشي درخين او دوكومنت برازمن ديا وان قشابه أبا هاني سبنا دسبوي ببه بيجن أنا زيدي سيسدو بينجين ناف هاني يرو من فصل يوسف قهداري كر اوجه اندام سکردایتیا آوی کنگره دبیجه بلکه بگه جمار به چهار سدجی یعنی جمار تا ایروجی هینجور به لیست وان تا و نببون بردوان نوا اضافه کن لسر لیست آگوگ بجداران اویا جید که خوشحالیه جید خوشیه گو هنگ ام بیجن بچعب گرتین کی بجی بیگو گل هن هورگلیا بسکنن تخوازن کرد بلژیکی هفدورونه و او دکومنت ایگو زود بنده بون بپجرینن رایک ده هایی او رای دو میوانه مهبون ایگو دشون سر ریبون ایرو من او بریکرن ما نقاش کرد قوات آواکی زانستی آواکی اوبجکتیف
قبل تفان برسي جو ريخستنا في كونغري في كونفرنسي نقاش دكيت بيني قال لك شتاني مخابن يعني او زالن او تشتي ايجو كيما بيجي ورنجي خبيه للسيرفي كونفرنسي ودبيجي وقت بيجي كارجرياوي لدهاتو امي براكش بين بل لدبي جو كارجرياوي نيجاتيف هذا انا دشي دبي حمكس دبيجي شي قومي وشي هشتي جو كرد انا جنفش كده بقين هفدو تشتي هي رولا تركيا قالك يمزنه روداوي يقول ناف خود تركيا دبي لقال و دعوتنامه بريزو جلان يعني وكهاوي ريك تيديتن كرد بوشمان بونه كيماني ولو تفهم كرن بخباتها بري وتخوازم انا بشي وكيديتر خباتها خوبك ليه هيد مرجي جوج او امان جوان بيت جي بي جي كرن نخوانين نديارن يعني كس بحثنا كا جارانتي تشنه ابي جو بين پیشگیری وانش کویده راست امریکا و فرانسا رولک باش تدریس از بخدمك دريش زدي 40 سالي از لفرنسا دمامو دمينم يعني هاتو شان من هذا برنامج انا پیشگیریك باش هي گشتي فرنسيش كردار لي مخابن اوجي نلبر قالك تشتكي مزمن يعني ايجو حكم دكي وبرياري دستيني ورنجي برياري وان بيتر بسر تركيا بي ایرو سرکو مالت سوریه نه ایگو به آلیکاری و به پیشگیری ترکیه هات سر حکم ایجا اول تشتی ایگو ایرو مثلا تشتی ایگو کرد سر هب بکن جارا اول گو اول او تشتی ایگو بی ایرادا خواه و هرم تشکی امزه بکن يعني جي بن حكم كارجريا وان هلو مرجع جو إيرو هنه لتركيا والهرمه إجا أبد تشتي هناك هم ترسدار وهم جي وقت بيجي بيويست جو مرة شعبه خارج بشكي مكرتي بقري از دكتور سربس دور بيربون ما ديت إنه أوانا هناك بيجي شعب قرتين كرنه لسر وان تشتي ماي إبري يعني شي خير أمي جنفش كده وان تشتي ماي جو خبات وشوازي خباتي بدن آليكي أمي وي تشتي إيجو پرچاک يعني هناك كسي وقت بيجي خدي باندور دي تبقرا كردي دي ولدورو برا لهريمي او وقت بهالو مرجي خو وي كونفرنس شكل بكرتي مارا كار دي بيجي بله كاكسنا برسته هي اجنا من برسه مزافن نهاج برساوي دتر برياتشتي ايوارا بخير سلاف وريج بو كي رضوان جنابته وهروها تماشاوانين چارپل مديا وكاركرين چارپل مديا بيگومان انا روجاوا كردا سركه روجاوای کردستانیه و جاوی مگش الوی دریم جبوه که دوی کو جناب دکتر جیگوت هم کیف خشیا خواهم بینن زمان هم جی مترسیه کو گل پیشیا من ام دور چاو نکن جبرگ ام دزانن یعنی پرسا کردی نه پرسا کرداتنیه پرسک ناونتویه پرسک هریمیه پرسک چار پرچه کردستانیه نه دو دمیده پرسا کردی اوقا دناف چار پرچه کردستانی جیگا اوقا هفدو علاقه در کریه جی تونیه و پرسک کردی دیاسپورایی و هر وها کردی هر چار توای دنیای مرکانه ببین دوی درید دوی هم جبیر نکن وقتا پرسک وها اوی فاکتوری وی پرسه یا جی دناف نینو که خودیه وی پرسه وی گلک بن یعنی یک جی خودیه وی پرسه دولتی دسری د امریکایی فرانسایی انگلترایی و اروپایی هر وها ایک چار ولاتی ما دابش کرنن هون و ای خودیه اساسی پرسه جی ملتی کرد و مخابن پر جارا فاکتورا ملتی کرد مثلا چه بگرد که تالیه وقت دکتر جهانی زمان گلو مثلا حقیمتون ام پر پیکف خوشنگاوی 26 مه بکی مانی اوی
کنفرانسك مشترك هبشت لروجاوای کردستان چه بوه لی حقیمتون هم بپرسن جبو چه کرد حقوس درنگ ما جبو چه امان حتی 26 نیسانی گلو اگر بری ویاگ مکانی با لسروان تشتانی آنات 26 نیسانی بکی مانی امیل هفته بکن گبری وی مل هفته بکرا امی نه آنا بهتر شریکی شامی وانا خودی پیو بانا خودی هیم بهتر به هلوس بانا دبی هم ویا وک رخناک دوستانی آد ناو مالباتا کردی قبول بکن نگی یعنی وک امگلی و کازنه که جفده بکن لید بی هم وی راستیه جی ببینن او وقتا جنابه دکتر جی گوت اوی رولا ترکی دویاده چه به اوی رولا آنا اف پیواجویا کل ترکی دست بکری که ام براستی نزانن چیه یعنی وقتا هندنرن ایگ نابینچی ایگ خود گراوی قاصده ارتا اجالان و دولت هذا دم پارتیه لی نونر دم پارتیه جید بی ولا هم نظامن دتایا ناوروکا ویا آتشتی هم زانن بانگک جالیه اجالان هات بلاف کرن جالیه اجالان لی بانگ نا اجالان تنی بانگ اصلی خود آد دولتی یعنی دبیم ویا ناوی وانی لیکنی نه بانگک امی وی آب کردایه جبو چه از وی آدبیم جبر کدوی بانگی دو خطی اساسی هیم دو جنا هرگلیه وی بردن یک مثلا چکدانینا وی دور جی مثلا امکان کرنا مافی ملی دموکراتیک و کلتری کردایه کسی سر وی مسئله زیده ناسکنن بهتر چند هنک پارتیه ملی نتوی هنن او جی دنگی وان زیده در ناکبه کس نابه یعنی چه مافی جبروی که امی ویا دور برکی سر بسکنن لو ما او گاوک پر گرینگ بدرنگی جی به دوی واریده چه کدا که حاطب مالاوان آواد سریده که مسعود برزانی و هر وها مظلوم کوبانی و برپرسیار انسکه همو پارتیان روجاوای کردستان کی گدوی واریده جبو هفکاریک ملی و که نرینه هف بش بکانه به جرایا گشتیده بکی مانی دکلره بکی ام سپاسیوان دکن و امی به هورگلی و بچاودریاک هور لوی پیواجوی بنارن هیویدارن که و به دست پیکک پوزیتیف بله گلک سپاس که اکسنار امی البته بشا ترکیه داد مجارا و دوی مجاری دا امی به دور و درج لسر باقفن لیم اساس مثلا کنفرانسه یا جی کنگره لروجاوای کردستان ام دزانه که هفته کی بره یا جی 10 روز بره لترکیه کنفرانسه کی دیپلماسی هاتل درخستن که دولت ترکیه گازینه کسا کربو و هر وحال لوی رزدار سروکی حرم کردستان نیچیروان برزانی جی لوی بو نیچیروان برزانی پشت وی کنفرانسی در بازی فرانسای بو لوی به سروکی فرانسا را سروکاتیا فرانسا به آواکی پیشوازیه کی گرنگ پیشوازی لیکر و پاشه جی زفری ام دبینه که جدو دا نونر فرانسی لباشوری کردستانی نه و هر وها رزدار مسعود برزانی را و نیچیروان برزانی را دیسه هفدیتنان تکن و کنفرانسی دی سبب دو سبب گلو تاثیرا وی هفدیتنی لسر کنفرانسی چیه و آدو دیا تشتی کش بو من او که جبو که است خوازم تماشوانی ما پی بزنبن برز دکتر تو هم جنیزیک و مسئله شوپینی و وقت جناب تجی باس کرگو دو میوانه تبونه ایکونات چنه کنفرانسی اواناجی برپرسه هنکی آلیانه بدیتنا تا دیجی کنفرانسی چه درکم یعنی داخواست چونکه تشتی که از دخوینم ده مدیای تا داخواست او قصا گرنگ نینه یا جی دیار جی نینه که کتلوی چه تخوازن ده چه بن او هفدیتنه که حتی نا مظلوم عبدی جی دو دیسا لباشور بو دیسا او سروک فرانسا هفدیتن تأثیر ویا دلوی عالی تأثیر فرانسا و هر وای امریکا لسر وی عالی چبه و ام کرد چه هیوی بکنج وی کنفرانسی که درکبه كاكي مرزاد يعني از تبل وان تشتي قوت تبعي دبن او ايكاك زنار
حتى انها ام وكف وقت بيجي نزيكاي في بابتكن فرنسا دمك برنزيك نيش زوده دانو سندني بكرداي هر بهاي وال كل دياسبورا ايجو فرنسا تجين كيمك بيجي وقت بيجي جوان ولاتي ايجو كارغريا هي ناف كرداده يعني استوا كردي زوج صالح حشتي شي بويلوده كارغرياوي تاثيراوي لسر سياسه الفرنسيه باشيه لي أبنا قش لآليكي حتى انها ايما يعني داخوازي كردي روجافا ناف خود نمتفق بون يعني انا كسا جو نو قاسي اكتيف بون قوتن ام فدراليتي خوازن و بيدي يعني جيان بيجن اداره ذاتي اداره خسر قوتن ام باش شو بيجن باكوري كم افراطي خوازن و او نه اداره كرديه با اداره حمو بكاتي نتوي اولي روجلاتو و باكوري سوريا يعني كما خوب خلينا قريبون لهبدو بكرانا كما ايرو انا املزان وبشي صيغه وبشي نفساندني وبشي وقت بيجي تيتري دركبن هفكرنا وان ويتشبه وبهذا صار داخوازي انا كسي وقت دقوت ام ما في فيدراليت خوازن ياجي وقت ام بجن او دسلاتا كهبو لباكوري سوريا ابانا هنا جي برسينه وقت ام تيدكي انا جدان صندني قد بن نوقسي ام خوار نوقسي قشبينن جو و تشتكي هل بجيرن جو بيك انين يعني تشتكي انها حماد دحفينه بربقول هباتنا كي بكن بي مضمونك بيجي نابروكك قال لك ام بيجن قزنجي كرداده ديس ماغوت دوباره ناكن ديس تركيا ديس شرع ديس ولات دورو برن ايجو تخوازن باواكي تايبت هيج بيشكتنك وقت بيجي كواليتا برز ناف كردادش بو دوزا كردي تشينبه او سروي متفقا انا جا كردجي كيمك بيجي آلي وان انداماناج وان ولات دروبر هريمي اون ديسي جر زخط في شارع وان دقين هبدو والقامش رود نسبه يعني قالوا هي كارن جوه ندن وان تشتي دورا وان تكرن وزخط في الشارع صار وان تكرن بيجي امي سر اخو بمينن ام تخازن فيدراليتي باورناكم خدي الشرع بخوا اصلا دبيجي حمي رخصتني سياسي ايجو بيش هاتناوي هبون قرا خو قش خو حل بكن خو تفسيخ بكن نمينن يعني ابا يك جي داخوازي وينن قال لك اواكي ام بيجن رمزي بيجي كيما بيجي شكلي بيجي واكرن لحقيقته وين نوايا او لجير داخوازه تركيا بانشاد خوازن جبونا كرد نوك هيزك بقوت قاربن كارغرياوان هبل لدهاتو بيشاتي نافخه سوريا دبن وقاربن وقت بيجي وان بيشاتنا بكن قزنجا خد وقت بيجي ورغرين ام قال لك از نوقاسي وميدان من نوقاسي قال لك و ابتشتي جو دركه كونفرنس حتى جوجي او نابي او ترمينولوجيا جو كاربين جي جو بيتر انا كسبجي دي سناش سري امد بوريا مدي حواله كم هابو الفيدك كده تشتري هين تونترن ديفيجن ابايا دبي زخط في شارع تركيا سر اوجلان ولسر شارع او ايجو زاله او اريا مزن اجو اب تفقر تيد دبي او شي بيجن وان انجام ايجو او تخازن لا فيكار بيجي يعني هنا كي دوباره كردن تهبو لتشكيدي بربشافتنا مخابل بله وقت جناب التجي قوت حتى أنا كسب بعسا فدراليزم تكر يعني بعسا تشتدن تكر لإيرو نوچه كنات كو سليمان أوسو بخوا برپرسكي أنا كسية دبيانا خدا دبيجا ما أو كريا احتمالا كو أمي سوريا يك parça يا سوريا بباريزن وهناكي تشتدن تدا بكن يعني او تشتي كنت قلت فدراليزم يجي او اخفتنا ويا ايرو دتنا
بيانا ويا إيروداتنا ودبي دي كونفرنسي بوي أواي تواب با يعني إشارات بيد داكو دفي كونفرنسي دا دي يك ريزيا سوريا ورا باراستن وبيجن هناكي بلكي حكمة ذاتي جي تنت دا بلكي هناكي بعصا زمان وتشتي وصورا كرن أبا جنش كاف دا أنا كسا شاك هشتا في قناعتي وحتى هاد أمي فدراليزي بخوازن أمي آدمی مرکزی بخوازن و أمي نظام چی بخوازن أبا بخواجي إشارة تكينينة كنت الكونفرنس دا دي بيجن ولا أو قصاجيات وزختا تركيا كجنابة تبعث كير تركيا سروك وزير وان درفا ودمك يد بجي دي ام شرناكن لوي لأمي شركي يعني زختكي دبلوماسية بدن والدبلوماسي كار بكن او داخوازي ما بجيورا لوي اماجي اگر حتى انها وياك تشتاق دنجي از ببرس از جناب تبرسن او هفديتنك وحتى انها مظلوم عبدي والشرع بهفرا كرن او هفديتنا ناجي بني في كونفرنسي بني دا فالانت كر ياجي وي بوش درنت خستا خدي يعني اوي جو باواكي ورد يعني شو بيجن بهورغلي لفانت شي جوبون بري هاتنا شارع وفيش هاتنا شارع بشو المهيمي باوري عمدي يعني وبيجي في خندنك وك انا منو توكاك زنارك يعني تشكي دي تلنا أب دبن زغطو في شارع تشتكي دبي آليك تاني قزانجا خواتي دبينه يعني تركيا هون سديسات جمب سجاري بيتزان لقا بقو نه اوبوزيسيون السوري تشيبو وجارا يكام كونفرنسا يكام قول انطاليا تشيبو ازمت شاقين هنري كردابهم دورا بنجيو دورا بنجيو چار بنجيو شش حبا مهبون كرد ام يعني شد بيجن ام دركتن بچار خالان خاله ايگو پیش گریا چار سریا کیشا کرد کرد ما في قلك باشمون ليه يعني قبل از بشم هوش ببترزن يعني زغطوا في شارع تركيا باور بكن قياوي درجه جارك جارة از نام سالة كده از 12 جارة شون تركيا نابا سالة كده 12 هما ما هي جارك از شون جرينا قال أنقرة قال اسطنبول قال أنطاليا قال شو يا جرينج قوي حتى جارك اشكشاندم هون بيجن تشيش لي بقانا ذات شيء بله وزير الدربه بله نائبي وش انا نافزنا بيجن اجبر جو زانه مجبور شاندي بيتم والله ناس قال لك نظام واجبر جو حرقه هون دجفن اي عول بحث كردات كتير يعني او قال لك جوار كشار رقم يك ابا هنا قلنا البرشا ما بزور رون نبي امي قال لك تشتاد يجي وندابك انا نبي ابا او يعني ايرو ايغو شغلين وكاركرن بهيمني بخورتي بهز وقت جوجي وزير واني دربه فيدان يعني روجي جاركت بيجي ام قبولناكن ام قبولناك الشكي كيانك شباب وك كياني باشور يعني تشكي قلنا بدلي ما بقى ما هيلن شباب يعني ابن ايمد باوري امد فاكتوري اساسي فاكتوري جرينج ايجو ديل او تشتيجو كل صار جيانا هبدو انا هنا كنا بيجن نورن بيجن هنا كاجي يعني وقت بيجي تشابوشيت كنا ناخذن ببين ولو اللي حقيقه ابا تشكي ديتر بو جمره ببينه وقت صدمي انا هم اللي هفكرنا كردا وهم جي ام بيجن فالا كرنا بروجاوان او ابتشيك انا ما بحث كده یک تشتاق دنجی از بپرسم پاشی جب برک اولی که زنار که خو بیجه دوی کنفرانسی دا جدر وای عالی و رخستن روجاوای کردستان وک بیجن کسی که بکار به گارانتور وی هف او کی وی کنفرانسی انجام وی کنفرانسی بیجن کسی جدر وای اروپا وک امریکا وک فرانسا وک دریدن و هروها جعالی باشور کردستان و پرچین دن کردستان کساتنا او کرن دعوت کرن اگر هاتی من دعوت کرن جی يعني پیشتر جوار هاتی رون کرن وکی چی کارن بیجن چی کارن وکی بیجی هیوی بکن از دوی باوری دم وکی
يعني باشوری کردستان جی يعني هیویا می آهاری مزن او يعني بين زغط في شارع جو تركيا الرجابات كي نكيم تدق سرفانج الفيدا ابا هاني رونو اشكري مخابن يعني ابا تشتكي ويادي ترجي يعني شو بيجن لدواني اي جوج سركرداتيا تركيا انا تش اردوغان تش فيدان روجانا يعني تش سردبي ما دبيزم او وكيغو يعني روشا كردا او تخوازن وقت روشا كردا تركيا به يعني هري زياده كارب تلفزيون كون هذا كردي كاربن وقت بيجي بأواكي تايبت لسر حسابي خوا بخينن يعني كرسي تايبت بزمان كردي بخين لنا اونيفرسيتي وخوندنا قرم شكي قشتك بكردي وما في كردا اي كولتوري حمو بباراستن او وان قبولناكم او هاني جي 40 سالي دي 50 سالي دي ابايا انقلا في اساسي جي بيش فشونا تبقرا كردي الحرسي برشاب كيماني ایران جم کارن تبلیغ نه که معنی سه پرچا او هر رونو اشکرایی یک کار بتسر بقبیسه نبینه کیم بک کارگریاوی حتی هاچی نبونه. بله که زنار جناب تو چه او کی تبنی قناعتا من يعني صحبتا ما وي باشتر ببيتر لسر روج آوابج برك فوكسا كردا قشا و فوكسا روجلاتا نافينجي حتى درجة كي ايرو لسر روج آوائي لو ماجي يعني اگر جانا دوباره جي ببرا تماشاوان لكيمانيا ما ببور ياجي لما ببور يك من دسبيك قوت از جارار دخوازم دوباره بكم جبو باش خودیه پرسا کردی ملتی کرده لیتوته خرزه اف خودی هری داوی من اف گود يعني بري ما دولتي ما زنتي بري ما دولتي هرمي قال لك دمعنا رولي دازبين وهري تالي نها كرتو كرمانجي اگر حتى بانجا اجالان درنا كتا او اف اتفاقا بفيها وي بردوان بكره اتفاقا انا جاليه خلكي بدا قوتن دجيده بالزختا خلكي ام تنجم نها غلط وقتها هم بفين يعني بري نها چند جارامي في پیمانا دو که چه بو هولیر چه بو بر پشتیوی چه بو اگر وی چاقه او پیمانا تکتانا جیانی ایرو اوه کرده نل شامی بانا اوه شامی بانا يعني گناهکاری ویا کیه يعني بروه که ام نل گناهکارا دگرن لی املک وقتا کمانیه هنن دبی ام دست نشان بکن جبو ام بکانه بن وانا دوباره نبن اویک دو جبوه که روشا ترکی پر مهمه نها ام گش زانن دبی شر بردوامیا سیاستا مرئی بگوتنک برواجاوی سیاستات دکانه به انجام شر یا شر درخینه هر دو مسئله جی تام لبجنا دولتا سیاستا ترکی تی نها اگر ترکی آنا وقت بره ایریشی روجاوا ناکه گلو تنش بو زختا امریکایی یا گلو تنش بو زختا اسرائیل يعني كرد اوقاوي في اوقات بيشاخو نبين نا انا وك كميرزا جيقول امريكا شركي انا دبلوماتيك انا دبن ما سيد دمشينه چي جارده حتى ممكن به كرد براد ياخو نبين مثلا قش اف سياستا دولة تركي چد برابر براي كرد ياخو نبين جبوه كي اگر ببيني جي براج دور ببينه اگر هاتو دید جی وقت د ساله حشته ده گت دی او دیای زاروکی وان د حفصاده بون د چون نکاری بو گوتنه کردی بکاربانیا دو گو اغلم ازبر کر بو اغلم ناسلسن تنی دکانی بو ویا بو گوتا اوه بکیلومتر شمالا خو بو زحمتیه بو زحمتیه باتا نکاری بو گوتنه جلاو کی خرب گوتا بقول الله كم تشاوي ما قالوا في سياستها ما بجارك هات وهراندن يعني بو هيك دبي عم السياسات هذه
حبكي بيتر فرا بفكرن قناعت عمل قافك باش وقت ما قلت قافك درنگ مايي وكونفرانسي ام نافر روكاويشي نسانا اب نورماله لين مثلا امي ببين نهاد دكتور وجنابيته تي بيراوان ادمارم چن مهبري جام در كتم برنامه كي بهفدر ما وي چاغي چو قلت ما قلت دو تشتي اساسي پیشا روجاوای کردستانی یک دمک هری نزیک ده لسر داخوازی هری مشترک ام نابین داخوازی الحزیا فلان علی یا فلان علی داخوازی هری بوره هری مشترک دکلراسیونک به بلا کرن جرایا گشتیره جو دنیا ره بوه ام کرده روجاوا ملتی کرده روجاوا وان داخوازانات خواست وان مافی من هنن لیم وان دا خوازانات خوازن اویت دورجی مگو تمثیلیتک سیاسی آهف بش آملتی کرد ای روجاوای کردستانی یعنی اف دو تشتانا مد خواست ای روجی پشتی اوقات مه جار دهاتی سروان هر دو نقطانا جی سکنیه دو کنفرانسی دو تشتیگ ام زانن رشنوی سکهی قانسی تی گوتن ام دتایا و هورگلیاوی نزانن لسروی رشنویسی لهف دهاتنه کهیه او لهفدهاتن جی پر وکری نتنه بی اراده هر دو آلیایی به فاکتوره ایگ خواستنن او نزیکون چه بوه از جا امجار ده بین مالاوان آوا کی بخوازه کرد نزیکی هفدو بوون جو خواه او قابلیتا ما تونه ام نزیکی هفدو بوون نها دیروکا کردا کم زیده ام هر تسانن ده دیروکا کردا ده تشته هری تونه چیه تفاقا کردایه یکیتیا کردایه جدما احمد خانه دست بکریه و حتی ناهین بردوامه ام کرد نکارن ناف خود اتفاقی چکنی ام کرد نکارن ناف خود یکیتیه چکنی ام کرد وقتا که ام دکنجی خلق بتسیرا پرانی بخلقیه دبه وقتا که خلق دکی خلق جی بلاسه بیکار و کساوان تید هبه فایداوان تید هبه اوه من نینی جمع هفده لوما پرسا یکیتیه دو فاکتوره یک فاکتورش در وید بیام پر خوشگلی بنارن یکی فاکتورش ما کرداب خودی یعنی فاکتورش در وجه هایی لیم کردی نخودی و هنر و هیشمندیه نه دبیم ویا بکریش او در بفید وایاش بو هر چار پرچه کردستانی در باسته به برا کسک نام خو بغیدین نجی ام کسکی به تایبتی رخ ندکن ام جی ناف دنن ام ناف رخ ندنن ام جی کردن لیبراسی جی ما هنرک وانی جبو یکیتی هفکاری هف ریزیا کردی نشان ندایه دبی ام ویا مجبور دوباره سه باره جی بکن حتی وایا به کلتورک یعنی جبرویه که افگله کی مهمه و دور جی مثلا تشتکیه د فکری هفبش سر چاوا هر دو عالی چل هفده دکن براقه چیتره گل هفده نکن لیب شرطکی ما في ملت كرد اساسي ملي ديمقراطيك وكولتري كسك نخ بني بوتيكاش بو بيشروجي بيفي اميرو ما سرفان خالانا مشترك لهبدو كريه لي كسك ما في توني بيفي ما في ملت كرد الرجاوي كردستاني همو ما في نتوي سياسي كولتري هي دبي وانا كبني بوتيكي سباس بله قالك سباس برز دكتور برسكي من الدنيا هي ام دزانك وحتى انها فرنسا حميد بيان خدا دقو جرا كرد ببجيجن ما في خوا للرجاوي كردستاني اجا جوينا دو كل بوزير الدروا كارن دروا فرنسا جون نويل باروت ومظلوم عبدي براهب جوينك چكرن جدرواوي رزدار نيتشيروان برزاني بيرا جوينك چكر و ام جي آنها باستكن ام باستكن دفجن ولا انا كسا تشتكو برد گوت و ايرو برپرسيوان یا جي بردف كيوان اساسي كو سليمان اوسويا او با اواكي دم باستكن هاد و يكيتيا سوريا ام بپارزن بناو يكيتيا سوريا دا وها گلو فرانسا جی جوان داخوازین کو مهوید کر کو بپارزه کو ما فکیش بو کرده هبه لوی گلو فرانسا جی زختا بیجن ترکیه و زختا کو ترامپ دولت امریکا کنها ترامپ سر پرشتیاوید که
وهف ديتني واني نابرا تركيا دا او كده كو فرنسا جي دفج فان تشتا بردا يانا باوري عمده يعني فرنسا يعني تشي كاري بكه بله تخمين عمده وك أزد بينم أزقلك الفرنسا مامو وحوالاتي وانا يعني كيما زي أزقلك أجوان ناز كيما ساس مداري واني مزل مديتني يعني أو باشا أنا اهتمام الده يعني بايخ الده ووقتقو جان إيمانويل باغو بمظلوم عبدي جيرو نشتيرو يعني لبينه أواكي شحر دري شحر قناغي بيتر آنها دام سنتين وان كردار أكتيف إن شاء الله كان أباتشكي باش جيد الخشي ليه أو يعني من إيرو أوك دي يكي ترك يكب أصل أخوة تركماني سوريا للتركيا دمينة وبنابي استوك تركي إجدك أو يكي أصل أخوة عرب لفرنسي لفرنسا وان شركة لسر تلفزيوني سر كرداو لسر فانكي شيك أنا بحثك هر يك جوان أبي تركماني سوريا يعني دمينة إنه والله إخوة دي دركتين الكرداء أبانا فتنين شيدكن أبانا شرد فروشن أبانا ناخذ كيشا كردي أو كشارستانا غوروي ووقت بيش هيمني بيشارة سكرن خلاص أمبرانو كردستو كأجي حمد شتوان هاي تشكي دي جوان من لازمه أو في يعني أبا شيء هاري بلند أبدا خوازا أقو قبول بكن جبو كردا أبا ليه أو عربي أقو فرنسي أو جي دي سياسة كاتك سياسة إيمانويل ماكرون دي حزباوي دي أو دبيجنا أو كان بيكرنا أو قالتا كرنا أو هون جغيني هون جم خوش شارع سر ناكن هون دستي خود خن تبقرا كردي حرف سفر شي ديتر وناخذ كرد بقى ما في خوي راستخينا إجا ويك أبشر هيا أبواكي كاريكاتوري بيجي مرة بيجي وك تي بيجي بك أو تي بيجي كي شقا سكارد برج بو ام بيجن ديتني خو ونريني خو كار قربانيه بدي يعني شربك يعني بمين حتى داوير بشجريابان داخوازي خوبك لفرنسا انا زوراني تقريبا ببرم شد بيجن راسجير نه بيجن راسجير يميني بله راسجير تقريبا نيف بنيفن يعني اللي قال حكومته يعني سوسياليست بن يجي سوسياليست سوسيال ديمقراط سوسيال ديمقراط يعني نو انت كارن بقوته يعني بكن كيشا كرد بكن خاله رقميه جي سياسه خوي دربره كاربن حمو جرانيا خدين سر جالي ابوريد تشكي ولو قال لك كرد جمانتنا يعني جوبي بشاخد جريدن وكاربن جوار بسندك وقوتك جبو سياسه نافخه اجا باید يعني چقاسي خرد بجي وبمين اواكي تيوريك اواكي قصه كردن اواكي سياسي تاني او جينا خرابه لنابه شونا ام بجن سياسه ميانده سياسه جوج كاربه بي چه بجن بازاوي قاعداوي شي بالفرنسا حتى هن جاي درجه او حتى شونا باروجي بو سوريا دي تناوي بشرع بري ما هيك جماعه او وزير درب الماني مديت يعني ابنا ليسكن دبلوماسينا لا او دبلوماسيات هاني كرجينا اوي جو كاربن جوان تشتولو ام بيجن سود بقرش هاني سود بقرن وبمينين بكن وقت بيجي سرميان شخوره كل نلوي أصليدني ده قال حموفا كيمو كردية كام بيجن إيجو راسري بتوسيد به ده قال لوي كشتيجي يجري يقول كل ببنيك يعني كيمك بيجي جالي ذاتي جالي سبجكتيف هنا كده دسكرتني كشيء لكن والرأي خوا وأنا دربجي وقت بيجي قزنج لكن أنا لأوروبا بقشتي هون بقول أوروبا أنا يعني أجي قلق دربات شو ما أمريكا وشو ما والحاصل يعني سرميانكي باش هي رايا قشتي
ئەوروپی و ئەمریکی لەگەل کوردانە خێراوان کەچێ و خۆتێ شەهید کەتن یاژ وەک بێژێ شێوێ خەباتەوان و شەڕێوان دژی داعشێ ینی سمپاتیا ئەوروپیا گردن ئەوات شتێکی گەلێکی لێ مخابن يعني اوجي انا خريكي خلاص ورانا بقى اوجي وبيجي كم تاثير ببي كم باندور ببي تاثير نمينه ما اما يبيد كان جو افانا اوتشتي بري جو كرد لي بلوكومين بري بيجن ام بيجن ما عندك جي داخوازي خوره او نمينه كرد اجا بيتر فكر بكن تشاوا دوست خوي اي دربه خرد وبكشين تب بشگریا داخوازی خوا و بکاربن وقت بجه گوهرتنه که چیکن حتی نه مرا چتکی گله که هیوی نکه بس پروسه نبیجی گوه بجه نکن مخابن کرد گش به همه پارتی خوا کردی روجاوا حتی نه تنبیستی اواکی ولو وقت بجه فکری بیجن اما فی خوی چارانوسید خوازن یعنی برای ملت ما هل بجیره وقت بيجي بهالبجارتين بيجي او تخوازي اوتونوميه تخوازي سرخوبونه تخوازي ام بيجي في ابنا نويرن بيجن اصلا ليه ابايا انا وببدا كومنتك قوناها كويتي بره جو كرد بفهم كرن انه داخوازواني شرعي هرفره وسيسه شارس الانسان ام بيجي بيشغياوي كرن ويتيكا بميداني ويتيكا بناب كار وخباتي ويبي قبول كرن عنو وك ادريسك نه وك داخوازك نه جبو كردا بله يعني لغور ديمنا ايرو ام دبينن كو او تشتن كو چارما بره سروكي بارتيا نجات پرست تركيا باخچلي و اجالان او داخواز ايرو لروجاواي كردستان جي بسرت كبه مرد کاروی بیجه و دو گلو واید بیجن ده PKK جی 27 مهه همان روژا شمیه او جل سلیمانیه ده کنگره خواب که خواه فسح بکه و چکا داینه و نظام چبه گلو او هر دو روژ و اف کنفرانسه های کل روژاوای کردستان چه ببه گلو صدفته که هر دو دمکی دا چه بن و هر وها داخواز جی نزیکی هف بونه واي كاكي مرزا مخابن انا باوري عمد ام محوري راس قصتك بابا تما دوباره بي قال لك دوباره بي بس ابي تيما ما ابي يعني ابغوران كاريا قول لسياسه كردي دي تكرن مخابن بي اراده كردا تكرن جدربتي فرض كرن تي وقت بيجي قبول كرن كردا دين قبول كرن يعني قواق بخشري شيء كردا هابو يعني هي هو صجارش ما بيتت شيء زانن ودخوينن يعني ابايا بو دعوه بخشريش او جناره حتى قول برابيل البرلمان ناب جروب ا بارتي دي بيجي يعني تهيفي شي بك وابهاني انا كسك تاني جي كردا برسمي امن مغوز نايم ازنشو جبولو مو مركاري بيش ابهاني واي مركاري بيش انجامي داخوازه بخشلينه مركاري بيش انه والله ترك سينور جردانينه داخواز دولة تركيا نكو يعني وتخوازي فرز بكن يعني جبو كرد جدرفي نمينن ايجو دجبن وبدن قبول كرن هاجر ابايا اراده ملت كرد برق امر امجي امي رحنا بكن دي امي تشكي نظام دمينه وقت بيجي جيان فكري لي ابي نابروكاوي ايرو ابي وان خاجر عامده كربو وان انجام وقت انجامانا بدست خص از عيني برسيجي كيك سنارجي بكم ما اوكر هناكي ام حقي ناخن از جرا بجم كيك سنار ام او كده دشوبينه او چارمه نظام چنده او كي باخچلي و دولتا تركيا و اجالان امزانن حتى كو ام باكوري باش بيدزانن ل اف سياسات جوي روجا امزانن كو اف سياسات درکتنا وی سیاستی پرچکی بو که لروجاوای کردستانی بو که اوجی نگیجن مافی خواه هلوسته کی جبوی بو و ایروجی
و دیارک و هر دو کنفرانس و کنگره د عین روزی دا چه بن گلو مرد کرج بو وی چه بیجه یا جبو بری از درباسی ویا ببم نقطه کی ولا از نبیم و نگو نه بیجه دلی خدا نه تزانه اگر امی ولاتا کی چیکن نه دموکراتیک به گلو گوری دلی وی اگر امنا آزاد بن لوی ولاتی خواه گلو گوری دلی وی اگر مدیا ما تلویزیونه ما نه آزاد بن لهر دری گلو گوری دلی وی اگر خوشبینی دنام کردا ده هفریزی دنام کردا ده تنه به گلو می بگیجن آرمانجا خوی ایچ کی نا ده ایجاز چید بیم از پر مراغ دکم نا 26 مه اف نزیکا جکنگی ده جرگاگ سوری اقتدارا اسعاد غاد وشاندن حتی نها گلو هم چما نا پرسن رودا و دکانه هر قامیش لو و زندی وشانا خوا بده رودا و هر وی کنفرانسی کردستان 24 یاری تلویزیونی کردستانا باشور هری نزیک کانه هرن اوی بشداری وی کنفرانسی بفن گگزنار دبیجه راگیهاندن دبشا پیشی ده هیا پشتیوی دبدزی چه به نه قصدا من نه اوه نه جبو چه اما سلامه بوی روداوی جشامه نقل دکه خرو خبره خود ده لی مثلا بالا و ناکشینه روداوی جقام شلو خبره ناده جبو چه یعنی کسی ویا ده پرسه تیوی معنی روداو لوی داره قدخیه تیوی معنی کردستان 24 یا جی تلویزیونی دنیا باشور کردستان نکاره هر لروج آوا با آواکی آزاد هر فکره خلقی مجبور ببی اوایا نابد دبی کرد سروان مثلا بسکنن اگر هم دخوازن دستلاتداریا که الولاتی خودچه که دبی دستلاتیا دموکراتیک به دبی آزادیا فکری لیه به ندگوتنی ده دپراتیکه ده برا هر رینی خو هر خسته ببی جبویه که با من یعنی ام هیویدار انتوا هر حمو تشتا ده 26 مهیده دکلاراسیونک هفبش ملتی داخوازی ملتی کرد هفبش درکوه لیوک مگوت ایپوتکک لسر قدرا وی ملتی که کانب دستی خوب آواکی آزاد تایم بکه نکف بن ایپوتکی ای اف مافا ایرو ام بدستی نخینه سبیه هیه آناد وی روشه ده کس نابه برا سینور سوری د پولیتیکا رئالیست برا سینور سوری به گوهراندن لی ام گشت زانن بیکو سینور سوری به گوهراندن ای دولتان نها که اف دولتک نایلونه سوری دولتک نایلونه دبی ام ویا ببینه عراق دولتک نایلونه وانا بری تو نبون وانا دور راحت چکرن وانا دولتی مزن لسر مافی کردات نه حسباندنو چکرن جبرویه که ام دبی وقت کرد وانا وقت دولتی نایلون ببینن اما رئالیتیه امیرو نکارن وان سینورانا بگوار او قوتا متونه ده سیاست ده گوتن تنه تیره ناکه لی وقتا که ام آخو ناوی معنی کو ام مافی ملت کرد ای اساسی ده بن نگاه خینن یا جی ده بن ایپوتک خینن ببی برا ام مافات تونه به نا لوما هیویدارن گه دوی اراده یک به آواکی برفره 26 مهی دکلاراسیونک آگ کرد بکی مانی چید خوازن درکوه کی گلک نقطه پرس هنن کوگا مانا ناخوازن به تم رشبینی لی بنرن لی ام دخوازن به هیوی بن دوی دریده تبا حمو وان کلو کوماسیانا وان فاکتورانا جی تشتکی مشترک درکوه امی ویا کیف خوش ببن و هیوی دارم وها ببن دسپیکک ورخوانه ذاتن هاتی دیار کرن او دوی کنفرانسی ده مثلا تمثیلک هفبش در نکم افجی برکی گوری شرط و مرجوی جی مناقشا کی دن وقتا زورم سر مثلا پرساتن قناعتا من اوه از وکنه کانا فکرم ترکی آنا لسوری و روژاوای کردستان خودی باندورک پر خورد و بگوتنک دن به گوتناوی نک هرتش گوری دلی ترکی ده بدن قصدا من نه اوه دجبر فاکتوری دنجی هنن یعنی هرتش نگوری دلی لی به ترکی جی لوی داره به اری کرنا ترکای
بزۆرێ بنیف زۆرێ یا برزاوان یا بەچێک برزاوان ئەوێ ئەف کۆنفرانس شێ نەبا نقطە یانیش بەروەیەکێ سیاسەتا گەمێ بوێ ئەم وانات بە هەفتوو ڕێی و نزانم چی تشتێک بێ هەفتوو تون ئانا هەر تشت بە هەفتوو واتی گرێدان ڕەوشا ئۆجالان ڕەوشا پەکەکێ ڕەوشا دەولەتا تورکی ڕەوشا باشووڕێی کوردستانی ڕەوشا عێراقێ ڕەوشا ئیرانێ ڕەوشا سووری باواکی گشتی گشت بە هەفتوو گرێداییە تو بەنێکیش کیژە عالی ڤەرشینێ دکانە ئەو کەنس گشت بێ وەشاندن ji bo wêyekê li ser balansek pir canbaziya siyasetê ana tê meşandin wek yekî canbaz li ser ben dimeşe ana û darek di destê wî de yî û pê dihere ji bo wêyekê vana gişt bi wê balansê digerin yanî dibe em vêya bidiber çava em ji we Kurd dikanin di vê rewşê de gelo û bêtir jî li Rojavayê Kurdistanê gelo Kurd em çikanin destskeftiyan bi kêmanî gemdereng jî mabe bi dest xînin û ew destkeftiyê me ji bo pêşa roja me bibe pêngavek ev a girîng ev e û em di vê manê jî di piştgiriya hem tiştê werdikin piştgiriya konferansa 26 Meyê dikin teva gilî û gazin û rexnê me lê hebin jî belê divê mijarê da doktor tiştekî ku tu zêde bêjî li ser Rojavayê Kurdistanê ku em li hêviya çi bin ya jî piştê wî dê tun li gor eger tiştê ku em dibêjin wisa be dê hinekî kes li dij wî derkeve dê konferans bixwe wî tiştê qebûl bike qebûl neke eger tiştekî din hebe ku tu behs bikî kere bike كاكي مرزا ام شي بعربي قوتنا كي بيجي خلق ويتشتي قو كارم بكن دكن نتشتي قو تخوازن نتشتي قو تخوازن بكن او تشي تخوازن يعني دميني جانا خون وخيال وبوار درغوري يعني او تشتي تاني قو كارن جوانتي بكن دكن ام عنها كاكي زنار اما شكر مسألة رودا و24 قو شامي بجن فهمني روان هنا للقامش لو عامودة وسريكانية ونزانشة نينة يعني خبر ومعلومات اي ورد تنن او قلك جي خدي بري دروجة عين وك انا ازو هون ام بهبره دورا 10-12 روزمانوسي كردي روجا بابون جمو خاصن ام چلو قاربن گوتارا كردي مودرن ايرو چلو قاربن وك بيجي سر راس بكن چه آلیت میکانیزم لازمن بو مرا کارب خو کنترل بکه و ام بجن سینورا جردین ام نکار ام چی بجن با اواکی شهرستانی ما في خوی رخنه کرنه با اواکی دموکراتیک ام بجن لی ام چی دخرانه کن یعنی طبعا هل آستا که پر بلندی جروشن بیریه وش پیش کتنی می دی سال 2011 دو روزه ما 2013 ما 2011 از وش شغل بشه راگاندن بوم می کنفرانس چکر امریکا پیشگیری ما که برسمی یعنی وقت اسپانسر یا بکنن ما خواست انجمن کی بالا یعنی انجمن کی برز انجمن کی بالا بسورانی جدیدن راگاندنی جبو وقت بیش کنترل کردن نه کنترل کردن پیش خستنا گوتارا کردی خطابا کردی ما چکر دروجا ما أبغى النقاش كر أم نجان تشارة سريع ما قنصلية أمريكي فرنسي روسي وبريطاني دعوة كربو حمو هنا فيلم هاي الجماعة قربوا تبقى زي ما بعربي شكري والله يعني أو قش احتفاظ بكري من خورتاج البلا كري أزبيد بيجنش بوش تشتكي كاك زنار أما جا بكر أول أب تشتكي جوجمتين بكن يا بهوي تشبه سبب تشبه حتى ما يا ما بنيفجو كريه يا ما هين دس بينا كريه يا جي أبي جو دليل متخازي ودرفته بجرتنا إيه كسيج دربة تشتي خواه دخلنا وبمدن مشاندو تشتي يرو دبي يرو أبد إيجو يرو الرجابات دبي أبد يعني أو دخازي ما يجو أما بون حيري شلو أما كل كارن لهدو بيجيبن جنفش كده جمال بيجن ورن هون كارن ليه بويها شرط ايجوج هنا كي ديجي في دبك
إجا مثلا رخصتنا خطابة كردي يعني شو بيجي قطارة كردي جاو بيورانا بعتنا بجراندن بي دسكاريا غريبان يعني او كسي ديتر او جدربه همه وش خدي بريار خوبانا لما دمي امريكان بخوتشيكن يعني اب حر شهر قنصلي بان شهر ولاتي مزن زلهيز باور بك يعني ده جارا بفلم دي خاني يعني تيم في روزبايا ممكن بابا وتشتكي دور بري واشتكاتنا تركيا نولي ايراني نولي عراقي نولي اردني نولي ابان حمورتا افشي قوه طرح كر بيشكتي تري يعني قبل هون انجمان كيوا شكل ابايا وبجور سلمه بشبه نردوانا قوم به هلكشن وكاربن سياسه خب اواكي جاو بكن وكاربن اتفاق خد دروس بكن و ميكانيزم جيب جيكرني وقت جيب تصميم مخابن هن هابون زنابان نابجم نبساندن او غوفاري ويشار غوفارو رسمي ويشار قال لك تلفزيون تنبو هين روداو تنبو كردستان بتشار تنبو 2011 المهم ويشاغي برافيتي كرن مخابن حتى ازنابان نابجم يعني هن هابون نهشتم سركبه او حما شلبين شار ريفيس دوكومنت قيش لبدلستمنه وفيلمك جيم شيكر بري 4 ساله بسر او تشتي قود على حضر يازدام شيكر مگوش بو وندا نبه ام تم اي خد شي خد دوباره وسيباره لكن وتشي قمر درباس بشي امش بيراتن اجا انا ابتشتي جمتي خستن قالوا مكاريبو ام بيجن شي ممكنه للسوري بيكرن بتدخلها فان جهاتي ديتر خوب برياره خو بدن ولسر وقت بيجي امزه بكن انا جكرنا شي كرنا دعوت نكر كونجفين وكونفرنس وكونغرس بكن دعوت 400 حبيبي بين رونن كسك نقول نكجي نبيجي او تكستك هاتين ساندن وبي خوندن يا بكني خوندجي وتني قاشر نكرن ور ابسي جوار لازم يعني دفردي اما ام برياره خو بخوا نزانن بدن ونكارن بدن ويعني جمر مسموحه ناهلا وقت بيجي مجالي نادر ما وام قريبا شتي جريج مر بيسه وقت بيجي دخواز خو بين زمان وبكن دوكومنت اب يعني كما بيجي وقت بيجي باوري يعني مرف كره قالوا بيجي چندكي بري احمد شرعه جبو سوريا كونفرنس كي تشكر او كي خو ديكتاتور وداني بيشيا وان قلتن افاك انجاماويه وإيروجي كرجي برامبروي ديسا كونفرنسا قصاد تشيتكن ودرجة انجاماوي جي أفاجي برامبروي عرب تشكرن شام تشكرن أردن جي تشكرن وهر دوجي نبقوت نوان بو خلق دن باندانا ديكتاكرن جوان تماما عينو لي يعني خورت اما روشنبيري متى عفو كاك زنار ببوري يعني دو نقاش قلك قرم دفر مالا من الجمع فان خود ماشي روشنبيري ما بربونه خدي بسبوريا جواز ده حمو بارانده يعني فان شانا وقت بيجي جدود دخينن لنلسر هفن نجي تفكير سياسي بيشقريا واندك ونجي وقت وان شد بيجي اليكاريا واندك وكاربن وان تشتي لازم بكن وان اليات وان ميكانيزمات شكل ببر كاك زنار مقوتاد نا رجادكم نا بشتي قوتنيتم وقو خلاصاوي يعني كك دكتور دبي خلق دبين مالاتي اللي باليه متفاقي ني ماشي اليه متفاقي باشم كاك زنار امورن اليه متفاقه خو ورن باكوري كردستاني وي ماجي قو قيتي بركي سلمى قابك نا ام بيجي بكم باشي ام دزانن كو ياجي دبينن دفان دمي هاي داويه دا باكوري كردستان و هروال تركيا جي لسر اوكا كردا قالك تشتي نو تشدبم قالتي اوكي مثلا زمان دا دو سه روز بره اردوغان بیان دا کو چند 15000 ماموستا دی ترخان بکن نو ای سال لجبو زمان کردی جبو زمان کردی ششن پنج جبو کرمانجی یک جبو زازاکی اوا جالی یک بیانه کی کو مدید پارتیا ولایت پاریز کردستان او کربو رخنه کربو ناراضی بو نخوان نشانده بو برانبر وی تو هلوسته کی کو امبیشن
او كان دزگین زمان جی تو هلوستکی وسا جدی نشان نکرن تو پروتستو یا جی تو اوککی نشان نکرن اول جبو ما یا جبو باکوری کردستان ام دبینن که روشا سیاسی روشنبیری دچا و خالی دایه itirazı ki servetine bu atı diye ciye balkeşe em dibine kulle hammi zankoy Kurdistan'ı eko hatine evkevan rektörüvan ya ji serokevan hammi evke dindarın o evke AKP'ne ya ji bejin xuda parine seroki zankoy le Bakure Kurdistan'ı bi taybeti hammi yek habekiş dervayvantine ewen o 24 وی مهیدا لزانکوی آرتوکلو لوی بشکی بقوات کردی جهیتی دا لوی روژا دیاریا دا چکرن دیاری جی دان اوان کسین کل غزه یا جل فلسطینه برانبر او که خود گراوی تندو توجیا اسرائیل یا جی او که برخوادانه روژنامه‌گاری کرنه و دیاری دانوان و هر وها دروج برنها كل الدنيا حتى انها تشتكي وسنات يتشكرن بمولودكي روجبونا محمد هاتا بيروز كن جاليه خدا بارده اواجي الكردستان ديسل دياربكر هات يتشكرن قالوا جناب تجبوفيات كرتش بيجن وان هرسي خالا يا جبوغا مسألة عفو بس تشتكدن جي بيجن برانبر او كي عبد الله اوجالان و داخوازن دولتا ترکیه و نظام چه ام دزانن لباکوری کردستانه سه چار پارتیه من هنه که دخوازن او که کردی درخن ورده شعوره که کردی درخن کل دج وی سیاستا تنکرنا شعوره کردی تنکرنا داخوازن کردی دخوازن او که چه بکن لوانه چار مهدا 20 مهدا کنفرانسه که هاتا چکرن کنخباته که هاتا چکرن اگر تخوازید قریب انایش بعصایی کرم که گلک سپاس نها جبوگ مره مسئله فهم بکه از باواکی گشتید به عولی مره رسمی مزن نشان بده دور داکه و گرگلیه اگر رسمی مزن ام نکاره بن نشان بدن وی گاوه ام نکارن هورگلیا شی بکن نهار روشا باکوری کردستانی برکی روشا هری خراب داریه سیاسی ده از دبیم هری خراب باکوری کردستانی جبو چه از ویاد بیم لباکوری کردستانی با آواکی گشتی توا گرنگی دنجی هنه دو خط اساسی هنه دو خط اساسی دواری سیاسی ده یک خطا ملی نشتیمانی کردستانیه توا نوانسه جهه دو خطا انتگراسیون ناب دولتات ترکیه و کدی کرنا ملتی کرد دبی هم ویا با اواکی زلال دینن دور دوی چرچوه ده بمشینه ایجاد دوی چرچوه ده خطا انتگراسیون و به دولت ره آیاجی نه پر زلال ملی و کردستانی روشا خدا پاره جهی دبی هم بتایبتی سروی مسیح بسکنه نا خطا ملی و کردستانی ام کم زیده زانن لی اف خطا دواره ریخستنی دی گلک جار و هجاره هم جاره و هم جی هجاره پشکریاک خورد خلق نادن وی خطی خلق بتلین خلق دترسن خلق هیویه وان قصبونن کردن کرد پرورن از باورم با آواکی گشتی وقتا آنا توش هر کردکی پرور ببید چو دخوازم اویل دورا خو بنره اگر ترسک تونه به اویل ببید ولا از ولاتکی سر بخود خوازم بشک اج وک عربا وک ایرانی وک ترکا چما ولاتکی می سر بخود تونه به وک کرد اما اوقا ملیون اویل دور ببید ولا دبی ملتی ما آزاد به یعنی بسری خواه نخل بگوهی من بگره بوکوه بوی داری ملتکی آزاد به دور دبی جواتک مجی جواتک دموکراتیک اگر جوات لوما اگر ولاتی من نسر بخواه به ملتی من نه آزاد به
جواتا من نه دموکراتیک بته و معنی هین گلک ریل پیشامک دوی چرچوی دو وقت عملی بنرن و افدو خطانا با آمن د خطا آدو داده حق خدا پردو نوانسه جهه دولت وقت دبی جخور وقت جیگر ده حسبینه يعني پیش روزی وقتا خطا گوریوان هنک د خطا انتگراسیون و بر به ترکیه بونه ده اگر نوانسته کفنه ممکنه و درجی وانجی بکاربینش بوچه جبو خطا ملی نشتیمانی و کردستانی زیده خورد نبد يعني دبي امريا مقاتبه لو ما جبوچه مثلا می ببین خدا پر هر نه ویجاری هر سال جبو فلسطینیا هر سال خطبه ده جوینا چید که مشا چید که جبو روجاوای کردستان خلقی ما وقتا گلهمبری قتل عام ابو لجرو باشور کردستان وقتا خلقی ما رو بری قتل عام ابو جبو چه و خصاصیت لوی دری نشان ده او جوی سیاست وانتی تواجد برنامه واند قالك تشتي معقول جيتي دهن خدا باريده لهالوست اواني سياسي وبرنامه وان ناكوكياك جديد ناف ده هي دبي ام فيا خوشك لي بنرن دور جد ناف في خطام انا خلق بيتر بيرنن قرسي بيرنن جبر مجبوريتي جبو خطام ملي او ديمقراطي او نجتماني ضعيفه دوي دريد بمليون كرد وقت ما دفكرن وقت ما انا هرسي هذا فكرا دلي وانجي بكرد وكردستاني فيه دلي وانجي لسر خطام ملي وكردستانيه لي مخابن انا جبر قال لك سببا قام انا نكار شي بفن جبر وان سببانا دوي واريد ددلين قلسن جبوي اكيد دبان في اجا وقتا قام ورن سر وشا بيواجويه باشوري الباكوري كردستاني ام نكارج في روشي بقتينن ودورجي دولات ام بخوازن نخوازن دزگهي وان جهينن امكاني وان جهينن بيوندي وان جهينن جما خورترن جبويه كي دبي ام بسياستك وبهشمنديك فر باش تبقرن كوغا ام بكانبن لهم بري في سياستش وقناغو بگيجن ارمانجي خو ودفي واري جيده از باورم ام كرد ندوي سويتن تبي ام فياج باواكي لي تبي ام حول بدن لغوري فيا تيكم شيكي يعني فربال كيشه د 20 دو جوت مهده 2024 ده نجات پرستی پارتیا سروکی نجات پرستی ترک باخچلی وی بیانک دا yani گشت زانین گو برای جلانور مجلسی برای سالونا دم پارتیه ده براور مجلسی براور گروبا دم پارتیه ده بپیوه بوی از شر بطال بکن و از پکک فسخ بکن و برا داخوازا آزادیا خوشی بکن گوتن یعنی امی وی آزاد بکن یانا وقتا البانگای جلان دنره جگوتنی باخچری پیفتش تکیه گوبرا شر بسکنه و گوبرا پککه خو فسق بکن لو ما اف پیواجویا ام دبی نه پیواجویا ام کردایی اد میماره وی پیواجویا دولتا ترکی بخویه yani dibem o emecem çapık adxın yani hem Kurd dixwazin yani piraniya Kurda Kurd betilinin Kurda ji vê siyaseta vî şerê çel sarî tu encam nestin bi çend hezar gundê me û bajarê me hatin wêrankirin bi milyona însanê me koçber bûn ji ser mal û milkê xwe mecbûr man koçber bibin di metropolê Tirkiye de perîşan bûn betilînin خلق دبي يا ربي دعاء دكن دبي ما برا ايدي وق بري ببه يعني برا بكي ماني اف شراب بسكن بابو ما تشتكي النافي دبي روشي ده جبويه كي انا خلق بشكريا فيدك ام جد بي برا اف شراب بسكن عندن جبر ام دزانن اف شرام انجام ناستين نغ ام دبين خديه ميماري شري او بخد بي دبي دوراوي خلاص بوي
معادي واتي دي قلت لي بيخو مادن كيواني او جخو برسات چكدانيني برسات دولتات تركي و اجران نبرسا ما ام نكارم بفيد ام نخدي فاكتوركم بفي شر بسكنين انجا هرد الهبد بكن وبسكنين واي قياي الهبد بك او بهواكي افشرا او بخوازن اگر گوری گپیرانه وان بگیش سری یاجی هنک ها دوی نابینج ده اگر هنک نگ ناوی به او قوت قوانی هایی تنهی ام نزانن هین یاجی هیز قوانی هایی تنهی دناو پککی و بتایبتی الجعالی ایرانه ده یعنی تهند زانن یعنی روشا ایرانه ام دبی بتایبتی جی دوی سری لسر روشا ایرانه جی بسکنن دوی روشه ده يعني إيران أنا وقت معري شو لسريوي كتبه جبوه كي أو معري واني وقتا بشي خوره أو بخواز زراري بالدرد وراخوه و سلاحا هري مزند دسته إيران هيد الهمبري تركي ووكي دنجي أم قجد زانن أو مسألة بكاكي جبوه كي دبي أم بوك فاكتور بحسبينن كو إيران دبي دريد دكان الرولة كبريز أو الرولة كوية هبتون أبي وقنقو ما أمي پیش ببین اگر 26 و 27 مه کنفرانسا ماجی آل قامش دو کو اگر آل سلیمانیه چه ببه دبی یکی مینام پوری نما بو چو سر بربر وی جاجر گوتن جه بربر گوت گو گلو هوستا گو پوریم سپی بوی زده لو گو عجله نکه اوی نهان تیک اوی درکف پیشیاتا جا أمي 26 هي 27 هي ببين أمي أنجامي ويج ببين أمي كانوا من راح تر لسر ببيفن جالك سباس دكتور دو لباشورة كردستان براستي حتى أنها تن مناوي للدنيا تنه جالية رزدار مسعود برزاني حتى إعلان كرن روجا آين يجي روجا لمجان نجتمعاني حمي أولين كل باشوري كردستاننا بحمي آواي تفليبون مديدكو مسيحي هنا مديدكو ازديجي هنا مديدكو مسلمان هنا وجهوجي هنا حميجي هنا الدنيا دا نموناكي وهاتنا روجي آيني هنا بيجن جهود دچن كبري ديواري باچي دكن مسلمان دچن حجي مكة مدينة طواف تكنتين و خريستيانا جي باسقاليا تشتكن لي هر يكي جبو خوا تشكريه جبو اولا خوا تشكريه لأفا للدنيا نموناكي نوية و جالية ديسا كردارا و برز مسعود برزاني و هات بسرپرشتيا وي او كرن مرف الدنيا دا دناف ديمقراطيا الدنيا دا و هف قبول كرنا الدنيا دا چات كارم بنرخين اوا دبي بن نمونه كي جبو الدنيا گلو تايبت الروجلات ناوين دا تشتكيوا دست خوش بابتك ديتني طبعا خويا تعالى عمري دريج بك كاك مسعود وبه الوقت بيجي ستون وقت بيستون راقرتي بستسرمه او تشتكي قالك باجارة كيش شد تشتغل فيدا حمو بكاتي اولي وقت بيجي ايه كردي ايه بريكو كم جارة آمدد بون وقت زيديا مثلا تشتكي دولمندية كي جار زور بس مخابن دولمندية كي جهانية ازدويجم بيقومان لا ساعات خوش كده اما جي بيك بس مخابن ام كينة ابي بيتشيد كن ملأتك عربة سيسدو حفتي حشتي مليون نا تركن حشتي وبيج مليون يعني ملتكي بندست چار پرچوي بند سي پرچه اساسي بمافه الثاني الباشور كيمك بيجي هناك او ازاديه هي يعني وقت بيجي بشوك شهرستاني بشوك انساني پر بيشكتي وقت بيجي بيشوازي روجي كرم مخابن اما تشتي قنجيه مجي دبن تعال جبونا دجمنه ما يعني نابين وك ام بيجي خالك بيشكتي جو شدجن تايبت منديا شهرستانيا مي فكره مي خباطه مي يعني جو بيجي داخوازي معنا ايش مرنا بين تشكي وقت بيجي قال لك بيشكتي ايش برغو ام ن خدي ما في خوانه ولا هاتن وقت بجراندن
وەک ملەتێکی سەربەخۆی یا ملەتێکی وەک بێژی خودی مافی کامل ئازادیە مێ جارناگە ئەم گوتنێ غەیری خوا ئەمدە وەک کورد لە خۆ بنەرن باوەڕیان ئەوە بابەتە دیترن هەواڵێکی منە هەی فەرەنسیە سەرۆکی بەشی جغرافیا بەشەری لە زانکۆ لیۆنێ فابریس باڵانش بەلکوە ناوی بیست بێ هەر ساڵێ سێ چار جارە هەری کێم تێبێدە هەولێر و درقامشتە و یعنی هەم جغرافیەکی زۆر ناسکریە و هەمژی کورد یعنی چ بێژم کورد ناسێکی باشە ڕەوشی جغرافیا کوردی ژمە گشە بێترزانە ئەتلاسێک چێ کرد بوو ئەتلاسە لەتڵ سندۆق دە لە پاقی دە لە سیغی یعنی ئەتلاسێ ئێتنۆگرافی باکووری سووریا ئەو ناوچێ ئێگۆ هیچ معرفامە و زانیارە مەسەرتنە وەک ئدلێب وەک حەما وەک ئەو جێگ و کوردی شکەم دلێ هەبوون هین عادی سەلاح الدین دێ وما سەر نەکۆلە ئەمە لێ نەخەبەتینمە کار سەر نەکردی ئەو وان ناز دەکێ دوورێ يعني تشتێکی وی کردی گەل لە گەلک مەزن تم گتێ بێژی لە ڕۆژێکەوە جەم بمینە میرە دوور بگەرن تم دەبێژیت هون شتێخوا هون زێدە دکن هون گەلێکی ئەواکی ذاتی سوبژیکتیو هون حکم دکن هون وان بێژن هەل و مەرجێ دۆرەخوا نابینن کێم دبینن هون يعني وەک بێژین مبالغێ دخن تقييماتي خذ وقت بيجي نارينا خذ جانا كباش بيجي والله يعني تشدي بيجاري وكنجي كارب كرد ببن خدي ماف لروجافا ازور شيء بمل ورمزن بو بس او شو بيتر انا شويه امس حفتات سركت من ما بس هم تمسر شيء يعني ابد شيء انا كاك زنار قول ام او شيء جو جمر لازمن ام بي ام بيجن بقوته خوي ذاتي ببارتي وجروبي خو ام شي دكن ام بيكتينن او شي دا خوازي قلت اجمتي خوستن نا ام ناكن ام خدي اللي درناكن بشيوكي بخباتك جنجاو خلاص ورانا ام كارك يقولوا هدا باربو مودا باربو حمو جروبي جو شكسا كيرنا لازم او جي قلت كاري خوتي دكن وهناك جوان ام بيجي فيدي خوتي بينن وكاري بارتي ديتر دكن يعني شخور جد جينجي اما اب كاري جو انا مثلا ام بيجي حتى كاري راجاندني اگه كاري راجاندني ما كاري با ناف خود ريك بخستا شهر هبدو نكره باواكي هوفانه او تشتي جو البردستي ماي ما بكار اني باواكي پر پیشکتی ما اف برسي جو تي خستن ما نقاش كربانا روشنبيره ما بسبوره ما الحرجي قريبا باواكي السوشيال ميديا هيجي باش بكار ناينه يعني ساعات خوش از نفس نتدم ساعات خوش كيماني برسيغو ايرو هانه داتينه بيش ام بيجن روشنبيرا وبلاد كيف ابن اجا تشتيغو رخصتنه ما اورغانيزاسيون ما لي خدي دركبن او يغو سوشيال ميديا بكار بينم شيوكي باشتر او جي كارم بفيداكواني يكسر راس خو هذا انا ايما ام ببعض من حتى جوان خبات اخوه جبرجو ام ناجي نسري ام نيفجود هيلن ام باواكي نيف بروفيشنال دكن وام من دستفالا ابي يتشبتي خاصه بكرن ام خبات اخوه فقرن لجنبر معاينه بكن جنبر نبخاندنه بكن هل سنغاندنه كجير بكن وبيجي وقاربن يك بيك شتي خاصن برسا دينن وان بكن اماش خره يعني انا برسا مي اساسي روجافا ام جان قناعتك باوريا مدام حرسي وكي جو او شهات كرن نقل لك بهيزا كردا بر عيني كردون ايجو دوجي حتى ايروجي هبدوني كارفونين هنكا جوان خواست دبين چه ظرف و شرطي دبي هنكا جوان خواست جو تشتي خدين آليكي ورن كاعتك امزبكون تشتكي زيترنا ما بخوازن يعني تبيجي انه كردا تاني كاريمون هدو كربانا قوا غيري كردا او عزمان دعوت كرن وهشتن تشتا وقت بيجي بيشك واجو بكن ابد مخابل تشتي جو جمر لازم بإرادة اخوة امناك تشتي جو غير ما اجا ابجي ولوجي جبو فرنسا كشتكي يعني اب فابريس بالانش انا فان روجادي
انا قلت فرنسي بخوين قضيه فرنسا كشتكي دبيجن لافير دو بالانش يرو لو فيغارو لو موند حمروا جامي فرنسي سالو او درسي خدي بواكي هنا كي ام بيجن دردع بيج مسلمانه و كشكي جو دور دخين زاكواوي اجا چند حبا خنوخام تبون ونافا درزيد شون او تهديد كرن وايشان رجي هيك بلكي ليش خصهم المهم او انا بي بروبليما رقم 1 لحمى فرنسا لافير دو بالانش عينا بيقولوا اجا مجي من لما قال اكثر نفسان من بشقرياوي كر او تم بمرد ام وكيف بدنا تفكرين سركي شاكل بقوا هون حبخه جاب دوره خورتن دجبرتي عدوتكن ليش بو انجاما تشيكش دعوا السنديه خوار هون حاضرين هون كامك بيجي تمد وقت بيجي درن بردست جمني خو وسري جوار داتين بله وقاسه جالكس باس كت ميرزا دستورات هب كاكزنر كرم كان تجي جبوي هلوستا رئيسدار مسعود بارزاني كو دو اعلان كر و ده هر ساز ورا پیروز کرن ورا جبوی چالاکی ورنا چکرن اگر بکاروی جبوی جهنک او که خود بیجی و پاشجی وقت ما زعف چو او داوی بینن باش لسر او کم خباتا وانی چند گوتم نه بگوتا لی خویا اگر وقت کرم که بیجه يعني جبرج او د 20 نيسان د کم خباتک چه بو سروکه پاوکه سروکه حقپاره و سروکه پسکه و نونره پدک باکور بشتار بوبون قانسی سیاست سیاستمدار نونره پارتی و دزگاه و کوملا بشتار بوبو کم جوینک باش بو انجامی ویجی باش بو انجامی وی هات براکنش بو وقتون از نخوازم دوباره بکم یا هری گرنگ دبی بی قیدوشن مافی ملتی کرد بی کل سر بازارا ماسا بازارا بمزه بی ناس کرن يعني و ما في ملتي كرد تو علاقه ببارتيا كيرتوني تو علاقه بالشر ياجي نشر توني وكر ملتي ما في ملتي كرد هي اوجي قدر اخو بدست خطايم بك ملتكي مزن دروشلاتانا فين ملتكي خرتي ديروك وكولترا قالك دولمند جبويك وجبروي ملتكي عصر زاده ملتي كرد دبي ام ويا واني بزانبه لي قانسی ام جدر رونکایا مدده در دوره ام د تاریه دمینه یعنی برکه موانی جبوه که نمونه رزدار مسعود برزانی دوی هاوی هلوستاوی جی رزیه نمونه کوانی روشلاتا ناوین دو اول دنیا جی دکیم هیه یعنی جخوی کرد بین هرگاف جی بطایبتی باشور کردستان افد سراتی همه هی دبی اوله هنن رنگه هنن مذهبه هنن گس زنگینی همه دبی ام مثلا خوشبینیه و به هفدر جیانه بکن کلترا جیانا هفبش و اف جی رزیه جی کیف خوشیه جی دبی ام بپاریزن و بدن ناساندن لطوای دنیای جیده لدولتك دن لهرمك دن روشراتا ناوین خوشبینیه وانی نایه دیتن جرو ماجی كيزنا نل الرجلات النابين للدنيا نموناكي وهاتنا اللو ماجي مقوم ملتي كرد ملتكي عسزادية رونكاية در دورا خواه لي بري جارام دي تاريه دمينة وقال لك جاراجي اگر اذن هبه يعني بغلطيتي فهم كرن او كسي جوج لكردستان ابا 20 سال الهولي جارنا بريق از روسيا بو جانا جي مثلا جارك والله ما قلت لك واشنطن انستيتوت لامريكا ما ام شبون وقت بيجي اوبوزيسيون السعودي ما تشتاقوت لسر كردان وقابك مقو اش كردستان هاتنا هناكي فاني اي كلمه توي يقول فرن يعني نوتشي اشوري سوريان يعني اي وحيد اي قد يجي مساكنين اول بابانا أبايا أربيل ناوي أربيل ناوي 40 يعني أبايا ولو بأواكي مخابل ولو شيء الجديد لأوروبا يعني أبا هاجي برشعبه من النكبة
إما أبناء معنا منكن دستوي ساق بكاك مسعود وكاك نتشير أتشكرن قال لك باش اللي أودي شيء زانبن شيء خرابيه لكن بالنابي والله ما في خوي كم نتواتي دستينن يعني أولي لمخابن عواكي قال لك خراب كارتين. بله. كم داوود برنامه بی خبینه اگر گوتنه وی داویه هبن ویجیش مرا پیشکش کن و همه داوی لبینه. برا گوتنا تالی آد دکتور ببری وی ما پر گازن ج خلکی دنکر لی ما گازن ج خطا خوی نتوی ملی آل باشوره کردستان نکر با من و کمانیا که بنارم کم جوینا چید کن لی او پارتیه ما ریخستنه می گام دبین سر خطان ملی و کردستانینن مخابن او جو وظیفه خود پیک ناینن حتی نا هفکاریا کیوانی ملی ناتی پیک آنیم حتی نا امی و تمثیلک سیاسی آخو دیوان فکرانا نه پیک آنینه اف جی باره ستوانه اف وظیفه وانه و دوی واری جیده اف ریخستنه خودنا وی خطه دبینن بیکوب درنگی که اوه سبیل روشلاتا ناوین لباشور چه ببهم نزانبن دوی وارید تقانسیج دسته وانته دوی وظیفه خود پیک بینن هر وها با آواکی گشتی دیوه سیاست مدار روشنبیر کردا کرد پرورین کردا لالترناتیفه کانه بدله وی خطیجی بگرم سپاس. بله گوتنین داویه فرمو مقولت اجي تشكي بيجم يا كاك اريد تشتكي بيجم وام تمام كم بالي كرم باش براسي يعني اغابات تبعوكي واقعيانه رياليست بنا ايرو جغيني كردستان باشور وك خدي كيان وخدي امكانيات ودرفتن ناب حرسه برشي دي تبع و زحمتي وان اجت هايبتن وك انا كاك زنارجي انديركت اما جي بيكر نه حمتش دستوانتي اف قابانا قال لك باشم كي مانيش عاليه ام بجي سياسه دربده تي خوندن باواكي قال لك بوزيتيف والله كرد خدي لكولتورا بشريته حمودينا حمو اينا دك شي قال لك باشا لي مخابن يعني ابان حرتش وجه كي تاني تنه يعني تشبكه سبب بيها نجو بيجي جوهرتين بقبول كرم بأواكي ديتر والحاصل ام هيفي لكن امي دوارن جو خويت على في هيج مر بباريزه لأبتشي انا الروج اباد به حتى انها او سيناريو او جوجبو وحماغوت او سيناريو بخشلي واردوغان وغيري وان دانين خازن بخرابكن نتشبكن ام هيفي دان ملتما اقهدار به وشيار به ونكب خفقا والله أري أموتشي ما تخص فما توكلي لأن كاتك خصتن ونل جيك خصتن ونب أرازواق وكاتك خصتن كرن لدي سجي أم مادام ضعيفن وان هلو مرجع من كرم بوغار قال لك سباشتر كاك مرزا قال لك سباش بو جناب تاجي ماموستا قال لك سباش بو جناب تاجي وهروها كاك زنارجي حتى ايفار ياجي 27 ماي ابي دست مال سر دل ما با ام گوه ماجي لويبا كان بزامبن بلكي ام بخوشي شاربن بخوشي بكيف خوشي دنگي وان ببيسن كتشتكي باش كرنا لهيفينا ام و داخواز دكن كتنا برجواندين گلن كردستان كردا ولا او كي برجواندي وان دا تشتكي چه ببا كدوب ام گلک جارات وردا دیشات بیجن هر پنگاوه کی باش لوی برا بزامن کو او پنگاو سرانسر کردستان هي de ببا اشارته کی ببا خریطه کی ببا نمونه کی جبو همی پارچه کردستان و سیاستا لسر کردستان دنیا جی ام بوی هیوی جوان داخواز و او کما اوه و ام بیجن مالاوا آوا وما حميد تماشفان ما حتى انها مرابونا وانجيابا وهوالي ما كل بش بردينها ساعتوني ذكيه بمرنا ام سباسي وانجيت كان حتى برنامج كيدن ام بجنب بمنت خير وخشيه دا جاتن سباس بوا وبخاطري قال لك